Čuvaj gene čulato, će tebi vrati vrato sa rukama. Evo nosim pogled tvoj, hoćeš biti brati svoj, ne zaboravi. Što kokot ima krast, krivo ima pravu mast, da te mašem sad. Ljubav ima malu glad, ali neka prođe sad, što sam rad. Poljubi mi vrat i rame. Poljubi mi vrame. Što će, kokot, što će sad? Ja nisam više mlad, neka. Ajde! Šedi, jebe! Šedi tu! Što mi udarat? Šedi! Ubiću te, načaću te! Ubiću te! Što je, Garda? Pomozite mi. Ne lupaj po stolu! Moglo je u krv da zaustavi. Pogledaj, ubih ga šakom, vidi mi ruku, ne tekla mi je ruka sva. Pričaš li ti do mene ili što? Izvinjavam se što upadam ovako, ali udario me, ovo se prvi put dešava, udario me ovdje u hodnik prilikom privođenja. Čovjek, uhvatio sam ga, žale se gazdinstva, privatna, buca bilborde. Ne bucam bilborde. Penje se i buca bilborde po noći. Ne bucam. A ljudima treba po 15 dana da zalijepi bilbord jedan. Ne bucam bilborde. Što ti je, ti to neka obsesija? Ne bucam ja bilborde. Nađe si došao, čuti sad. Ne bucam bilborde. Mogu li ja? Izvolite, ja se izvinjavam. Ovo je prvi put ja već krv iznose. Evo, prvi dan kad si došao sa odmora, prvi je ovo dan. Jeste. Radule nije ima nikakvi problem. 10 dana je dolazio, nikakvi problem. Eto, viš samo te kantice tu, možda je to... Ova mast pođe, to je ovo. Vidiš tu mast? Vidim. To je donio. I odlično. Ja sam... Znači, niste imali uopšte posla dok sam bio na odmoru, što znači da ovdje niko ne radi bez ja ponešto kad dođem završavam u ovaj grad. I pokušavam... Izvinjavam se, mogu... Čuti! Ovdje se izgleda nekakve stvari, ne mogu bez mene riješiti. Gardaš, ja sam predložio, odnosno već sam stavio tamo na čelniku na sto, da te vodi u kazneno-popravni dom. Što ću tamo? Da budeš instruktor, policijski instruktor. Znači li to kao neko unapređenje ili je to... Veća će ti biti plata. Imaćeš hranu. Ja sad imam s odbicima 7 eura. Biće ti 8 tamo, sigurno. Evo, to ti se mogu, evo ja ću tražiti da ja potpišem to za platu. A topli... Ništa, potopli. Mislite da... Što ću ja da radim, gospodine komandire? Ja više ne, tvoje ljude koje ti dovodiš, neću da ispitam. Pa hoćemo sad, znači da je to... da ja puštim zločinca na ulicu, da puštim čovjeka na ulicu koji je napravio krivično djelo, uhvatio sam ga na... Vi kršite poslovnik i zakon. Ja idem u penziju, Gagi, odoh, dovodi koga god hoćeš, mene više ne zanima. Što ste mene tukli, ja ću... A što ću ja da radim s ovim čovjekom, ako mi je zadnji im je dan, ali ja ću poslovno... Eto ti Uroš pa se dogovori s njim, a mene možeš telefon dodat da ga okrenem. Uroša da okrenete sad?
Dajte ga meni kad vi završite, jer imam ja stvar da mu kažem. Imaš mu ti broj? Urošu, imam. Pa daj mi ga, uvali ga u telefon. Ajde. 08. Čekaj. Što da radim ja, mene su tukli. Ma kakvi, nije te tako. A nije te dira, ja vidim da te nije dira. Moj da lažeš. A nemoj da lažeš. Alo, Uroša. Gardaš. Gospodine komandir. Evo me Nisam ja tebe na komand. posa. Ja sam Gardaš u komand. Ne nego će komandir da vas Ja sam čuje. prijatan čovjek. Tebe mogu biti jedan prijatan, fin A što čovjek. ti radiš? Familija je dobra. Ma ništa, evo se došao sam moru, ufatio jednoga delikventa, pa je želio da vas čuje komandir. Daj mi Evo, izvolite. Uri. Evo, prvi dan kako je došao, dovede nekakvoga što je bio lijepio, cijepa billboarde. Ono što se penju na one skele gore, ne skele, stube. Merdevine. One ljude, Čovječe, izvinite. oni ljudi što se penju na merdevine, na otvorena mjesta, na lokacije određene. Ima, cijeli grad. Nije su sve isti ljudi. Velike fotografije koje... Velike fotografije Djevojaka. Djevojaka i možeš vidjeti iz auta. Ne, stavlja se to pored pruge tamo, pored vozova. Brzo prođe voz, pa ne bi primijetio ništa. Ima svjetlo, reflektori Biju reflektori u njega. I odbija se svjetlost, sigurno. A kako ću ti objasniti? Penju se, radnici imaš merdevin, stube. Kamoleri, one veće drvene stube. Oni to nose i na određene lokacije, na otvoreno, se penju. Penju se i imaš jednu kapiju ili ogradu, veliku čeličnu ogradu. Ne znam kako ću ti objasniti. Jesi bio kad u kino, u bioskop? A eto, toliko je otprilike taj billboard. Možeš se doći da se gleda. Pa doveo mi je čovjeka koji je bucao. taj bioskop. Ja ne znam da ne može buca željezo. Ne buca željezo, nego na to željezo ide ljepilo. Da dođem da ti objasnim. Dobro, ajde zdravo. Što veli taj čovjek? Da dođem da mu objasnim. Ja nisam bucao billboard. Čuti! My mother had a brother